wena o duletse gore ge bana ba go nyaka o rena jwale ba nkiša kae ene go ne ditaba tše dingwe ntate o ka se direre le ka lapeng la mmane ya bana ke ditaba tše di nyakang lapa le legolo sepela lapeng la gago le legolo o ye go kwa bana ba gago gore ba reng o ye go kwa mosadi ya gago gore na o reng o na le sebete ntate o na le liver o kgona go bitša bana ba lapa le legolo wena o tle o swarele meeting ka mo lapeng le lennyane ka baka la gore ke se se nyakang ko wena ene o leka go kgotsofatša mosadi o wa gago o monnyane ka go tšwela pele o dira diphošo na o tlo di lokišaneng diphošo tše tša gago o tlo di lokišaneng ka baka la gore o a tepona gore o tšofetše mara o sane le manganga o a tepona gore o tšofetše ga wa ikemišetša go lokiša dilo o a tepona gore o tšofetše mara ga o ne taba le gore dilo di swantše di loke di sepele gabotse ntate ke ya go kgopela ke ya go rapela bolela le mosadi ya gago o mogolo o bolela le mosadi ya gago o monnyane o ba kopantšhe le kgopelaneng ditshwarelo le ba bararo ge o fetša le bitšeng bana ba lena le ba kopantšheng le ba kgopeleng ditshwarelo ge le fetša di meloko le metswalle ye ya geno tate yona e tla no bona le phela gabotse le etelana bana ba ka mo ba kgona go ya go robala ka bua ba lapa lela ba kgona go tswa ka bua ba tle ba robale ka mo gore ba lokišitše dilo avoida di-meeting ka lekhu la gago leboga nna ka kapa reding ya batse ora mro batse le kae ora te prof ya go mesha o tšedi nya go lokishwa ke ka ka ba jedi wa di bolala o skare motho ba mvang
ka kapa o gona o gorogile moruti re moletile wa tsebe o tšere o tla lokisha wo a sa ikemišetšang go lokiša o tla no tšea a te tshwarela a emela tšatši la mafelelo wa lengangele ebile wa go senya ke go kwa o re la mokwa ka kapa jwale ka kapa jwale o bolela ka nna ka kapa o ra nna a ke go tsebe a ke tsebe le gore o dula kae ebile wa mpotša le gore o ne basadi ba ba kae mmerekwa ka ke go bolela batho ba ithuta batho ba tšea tše ba bonang o ka re di ka ba tšwela mogola mmerekwa ka ke go bolela I'm a radio presenter I'm a motivational speaker mmerekwa ka ke go bolela so ge go swanetše ke bolele ke a bolela wa go tšea a te polokele ka sešegwaneng a te polokele wa lengangela a tšwela pelo ra na re tlo kwa ka a o tlo kwa ka nna mara dilo di tšwela pele di a senyega bana ba gago ba tlo go botsa no ra ke tsore ba tla go botsa ka baka la re tla bo tlhokofetša Professor Mremishon o gona ke moka ke kitimela ka mola go yena ka mola ke ya go mo fa sebaka gore a tamiše motheletše go le lekgauswi mo a ka no beng a le gona Professor a ke go tame malome ka kapa a ke tamiše magoši a ke tamiše bogošigadi a ke tamiše setšhaba ka moka ka kakaretšo batheletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago a ke dumediše balli ba rena ba letšatši ba bošegong ba lekgono a ke dumediše bašomi mmogo re šomago le bona ke dumediša abutilaki abuti malefo ke a batama ka moka malome ka kapa ga ke go leboge go tšwa go isweri o bolela mantšu a mabotse a dikago go tla ra gore batho ba kwele ruri nnete maele ge motho a kereya go tšwa go yena gore na yena o riang ka maele ao so ke leboga kudu malome ka kapa ntle le go senya sebaka ke leboga thata ge le kgonne gore ya amogela mo meagong e mebotse ya gašo re a leboga Professor Mremi re a leboga madume a borutho mongaka a re amogetše ka diatla tše botse balli ba rena ke ba moroka a ba gorogile ke nagana gore go tlobola ke kgopela re leng kotlo le leng microphone owe kgaitšedi ya ka batamelanyana gannyane ngwanešo batamelanyana gannyane gore re tle re kgoneng go kwana magagešo tle re kgoneng go kwana re beng ba gankwana ge batho ba tekemišeditše go dia dilo ga botse ga go ne ka mokgo di ka se lokeng ka gona ntongwe le ngwe mo bophelong e nyaka maikemišetšo a motho kgaitšedi ya ka ke tlotla ka mo go wena ka fawe o tšea sebaka se o dumediše motheletše go le lekgauswi mo a re theleditšego a le gona ge o fetša o role se borala ka baka la gore ge e le mampia a lapile melala kgaitšedi ya ka sebaka ke sa gago hle tobela ka mokgašong ke dumedisa ga mmogo le batheletši ba pitseng sekgolo le ka tšwela pele ngwanešo le ka tšwela pele la napela re fegollela se borala gore ge lešalle le imelwa ka mogo le imetšweng ka gona ebile le ngwalela pitšeng tše kgolo gore le kgone go hwetša thušo ka kua gae ka kua le kgoromeditše ke eng gore le tleng mo se sengwe se ke tlo go kgopelang sona ke gore ge le nyaka thušo ka nnete le swanetše le re botšeng e nnete ga go ne ntwe kgaitšedi ya ka o swanetše moebie ka potleng re tle re ge re go botšiša yona e be gona o e utulla mo o bolela ntongwe le yengwe ye o leng šošošošo gore mo gona mo re hloka thušo ka kua gae mo re a tshwenyega mo re eme ka gore mo re eme ka gore nnete fela ke yona e tlo kgonang go thuša gore le kgoneng go kry-a thušo ya maleba ke a lebega kgaitšedi ya ka ke moka o ka napo wa thoma wa re solela hle nna bothata ba ka ke gore re na le mathata ko ko lapeng gore re tle re nne mo ba ga Moremi ba re latile mo teng re ne re nna Beleketsoko and then re tlogile ko teng ka 2001
re ya mo ba re latileng mo teng. Go fihleng ga rena mola re thomile ka go boloka mme motswadi. Go tloga mo ge re fetse go boloka motswadi wa ka wa mme, bothata ile ba thoma mo abuti aka a thoma gore hlakahlakanya ka mo lapeng, a ilwa le ngwana o mong le o mong ka mo lapeng, ebile a leleka le bana ka mo gare ga lapa. Nna kwa bo is2 ka mo gae, ne re le ba i6, banyana ba bararo le bashimane ba bararo. And then go tloga mo abuti aka ntse a re tlhorisa, a re itea le bana, a re wa ba leleka, nna ke gana ka bona. Go fihlela le mo e leng gore wa thoma bjanong o lebana le nna straight, o mpitsa ge le gore nna ke a moloya, ke loya le bo mang ra moloya. Bošigo nna ke atla ke mosega ka magare gore a se a nyaka le go mpona. Ga mpona a ikgwa mathi, ke monyenyisa, a sa mpoledise le ka mo lapeng. Go tloga mo yena abuti aka ile a hlakahlakana, ga hlakahlakana go fihla le mo e leng gore nako e nngwe ebile wa tloga ile bošigo a tsamaya re sa itse kwa ileng ko teng. Ga tlo tsamaya o mpotsa gore go na le batho ba etla di-aeroplane, maphodisa, mašole a etla tlo ntseya. Ke re ba go isa kae? O re ba re nna ke presidente ya mo lefatsheng le, bjanong ka tšhaba. A wa tswa tsamaya, ka botsa mošimane ko gae, wa latelela mmago, a ba mo nyaka ba mo hloka. Ka founela borangwane ka ba botsa, go a tsha borangwane ba seke batla. Ka letšatši la bo is2 mangwana ka ke gare mo go nnare ke tsamaye ke ko nyakisisa gore kwa leng ko teo sa phela gore bjang. Ka tloga le ngwana mmangwane ra mo moporofeteng Tsuku. Moporofeto la o ile a re ge a mpotsa nthare, wa mmona o ka mo gare ga leswiswi, mara ga a bone gore wa phela gore bjang. Leswiswi leo ga itse gore ke ko kae. Ke gare mo go nnare ke tsamaye ke fihle ko lapeng ka bo 5 ke khuname mo re tshollang molora mo teng. And then ke bitse badimo ba eso ke ba botse, ke ba kgopele ba mmuse. Aowa ka boa ka bo 5 fela ka irabiago, ka khunama ka rapela. Borangwane ba tlile the following day, e le 2 days abuti aka tsamaile. Ge ba fihla mo ba no ile ba roka ra ba hlaolosetsa, ba no ra wa re tla o nyakisisa gore go iregang ka yena. Sentse ba tsamaya yona nako eo ba skehle ba boa. A wana ke ile go rapela mola ra robala ka matsha ka botereke ga boa butaka. A fihla wa bolela le nna ga pila, ke motsisa gore o kae, o tswa kae, o rena na le site Verina, na sa itse gore wa kae. A wa ga fela a robala. Ka morago ke ga tlo thoma gape bjano a hlakahlakana, e ba motho e leng gore o lwa le nna right through bjano, le bana o lwa nabo, wa re itea. O konopa bana ka maswi ka ge ba kena ka gate, o ba bitsa baloi ngwana o mong le o mong. Setse re tšhaba le go tswela mo ntle re nna re ikhieletse. Ge o etswa o tshwantse gore o bule lefestere pele o hlola gore o teng mo ntle na. Aowa gwaya nako nngwe ka re ke suela, a tle ga etla a re mo go nna re ka tšekole gona ke nyako go bolaya.
wa ntoya bjanong ke nyako go bolaya e shingebe wena o bolae nna ka re wa itse ke lapile le moya ka o lapile ga ke sa kgona ha tsa kota o ile a re ge tshwanetse o rantite mo gare a tlhogo mo a ke itse ya 10 entita mo letsogong ka mo left a tsamaya a re ke sa tlo go bolaya ange ka tswela pele ka go suela bohloko bola ke ge bo setse bo šiana ko pelong ka kena ka mo ntlong ka lla thata ka iputsa sentse re nna gona mo plekeng yela setse re bolokile nna ene a batho Mapele from ngwaga 2001 from 2001 until today le bolokile 9 ya batho mapokisi a ka moka a tšwele ka jarateng e teng tšwela pele borangwane ba tla fela nnete ge go le bothata fela ngwaga o fetile mo ne re boloka mmagongwana a le mo gare ke ena o ne ke kgopela gore le nthuše le ka ena ngwana o na le mathata ene sa lo monnyane na ira matric dipoelo di tswile o phasitse ke tlhakile thata ka pasa ya gagwe pasa etswe ke be ka tswa ka ya mo ba profeteng ba mpotsa ge le gore ba tsere puku ya gagwe ba tsale phephe ba le kokotela ka dipekere ba le bereka gore bophelo ba gagwe se ba ya felo a tla isege ka bophelo kona mathata a ntlaisang ko lapeng ene ke setse le bona ba leso le moratho wa ka wa moshimanyana wa latela ena mmago ko ne re tlotla nae o ga nna go tla lena a bereke mara o bereka ka matsogo ga re thuši ka selo special o bereka ge le di December wa e bereka tšhelete mara le sebaka se le rekele a go bereke motho ko ko lapeng re tshepile ona tšhelete a grant ke yona re supportang ko ko lapeng ya bana. Alright, a ke tsebe o tlo hlalosa ngwana le yena o tlo itlhalosa ke kgopela nka no hlalosa re kwe ke dumedisa batho ka moka ka mogare ga kgašo ya dipitseng tse kgolo ga mmogo le ka Kapa le yena Prophet Moremi le bona ba ba le mo ba e leng gore a ke ba itse le ke dira matric last year ke ngwadile matric ke sena ID ya ka ska isha pele go le se se hlalosa gore re gone go tseba re go thuša jwang re tryile maga a ma 4 or 5 go sena go etswa le mina o fihlela ka jeno ge le ya Home Affairs ba re ge re ya Home Affairs judge le leng ba ile ba re signal a e bereke then ka boa gape ka book ra dira ra lokelwa ba ngwadisa
and then ba bo ba nsendela SMS ba re ID ya ka ka ske bya khonotswa ba re mabaka ba ilare due to aksa go pelor ba ilare information ya eng actually a kena information e tletseng o na le Kata clinic yaka o na le birth certificate kwena mmago a tlhokofetseng death certificate ya mmago e gona re wa ngwana o sa kry pass a ke bone go ne le ntho e leng gore ka pallisha ngwana go ka kra pasa a ke bone ga itsedi taba ya go ya pasa re santse re tse serious because putsho go gore na go ngwala matric o ba file birth certificate ke ba file birth certificate yaka then by principal go petse birth certificate yaka I photocopy then a re tsaya di photo ke ngwadile ka photo eo le affidavit ya go sekolo then le photocopy ya birth certificate o thusiwa bo ya apply la home affairs safe Groblersdal Groblersdal re tla ria gore ya ka go Groblersdal re go gore ga botse gore ya getseng go ropalle go kry ID a go khone o tswere dilo ka mo because ngwana o tlo ya jwang sekolong a sina ID ene dilo ka maka di le gona so go ne le dilo tse ding e leng gore di no se gona gale and then re no fela re botsa batho re no bua nenne ene batho ba bang re ba botsa re bua nenne nga ba nayo tšhelete o ya go bua so taba ya ngwana e nyaka go shala morago ya ID ga itsedi ga ena molato re tlo ntšha banna re tla ka kwa home affairs ra go kwa gore why o palla go kry-a pass karo o tlo ebang sekolong o sene pass so e ya pasa ye ki e ya bollo e biela ka thoko ke department ya ka ke tla bonana le yona gore ke bereka jwa but re sanjere le bane le dilo tše e leng gore ke tše serious tše e leng gore re nyaka go bona bophelo ba gago bo fetoga o e ba le pasa o ka sebe ngwana wa ba moka wa sebe le pasa ko wena santse o tsošela pala mmago ko wena santse o tlo tsoše bageno santse o ye sekolong so a re tlo ema ka taba ya pasa e le gore mafelo a e leng gore ke a batho gore ba ka ria dipasa a le gona mo nageng ya borena so re tlo go thuša ro kry pasa makansela ra seng ka go thuša ma social worker le ile la ya go bona mara a re so okay moroka o bona e ke lebeletse la palene ke ba dibile ba gore ba diba ditlhaloganyo a kere ge o tshwenya ke selomo o gona go tseba gore moremi a ka nthusha mara a o be le kgopolo ya gore o ka ya go moremi wa fitla go moremi wa motlhalosetsa dilo tše di go tshwenya moremi a go thusha ke bolediša ke mantšu a kgaetšedi ka moki ge o ka kwa ka mokgo a bute a bona a ba tlaišitšeng ka gona ga ke kwe mo a renge ra ya maphodiseng ra ya go kgopela maphodisa gore a tla mokgaleme go ba ra dira protection order go ba ra moswariša ba moswara a ke kwa bolela ke sa tsebeng gore ba ile ba ile tša ba gona na ka le dumedisa ka mokgašong ke dumedise malome ka kapa le Dr. Moremi malomaka go na le nako mo e leng gore le gwa fihla gore go kene taba maphodisa go na le nako nngwe ile a itea mmangwana mama and then a ita mmangwana mama bana ba mmangwana mama ke re patlo ke ntsha maphodisa mo then maphodisa a tla ko gae a fihla ba mo tshwara ba mo tshwara ba rile a shapo ka mohlaloganyo ba mo tsaba misa sepetlela a fihla sepetlela ba mmono ra shapo ba mo admita anna nyana after anna ke re ba tlo mo tirela
motente then a boa ba lokisa dilo tsa gagwe tsa motente a gola then a tseya le treatment go tlogele mo a zanke ha re tshwenya gape taba ya gore malome a tshwarwe e tsene ke bana ba mmane ya mama ka gare ga ditlaisho ka moka ga tsona tše a butago wena as individual a go tlaishitseng ka gona o dirileng ga go pola ga pila gore a butaka go tle maphodisa ke nako e antiteile gona mo letsogong ka gore ile ka tloga nako a teng ka go hlwa ko dirapeng ko le bitleng la mme and then ke ile ge ke boa ka founela malome a bona o a latela mmagong ka morare ke lapile thata ka gore ke a bona gore mo ke tlo be ke ira phoso ke tlogela bana baka gomme yena a tla sele a batlaisa go feta ka mokgwa tlaisitseng nna ka re ko motshwarisa malome a bona re ke a go dumella mo ke ile ka ba founela gore batle maphodisa ba tlile ka lona lebaka leo nna ke ba founetse gomme ba fihla ge ba mo checka ke ga ba bontsha matsogo a re bonang matsogo aka motho o ntira bjane wa mphatsa ka magare bošego ga ke robale maphodisa ke ga tla re motho ga gapile bitsang ambulance ya tla ba re nna ke tsamaye le yena gape ka re bjanong ka gore lena le ka mo pele le le two nna ko namela le yena ka morago ge a ka no thoma re wa mpolaya gona mo le tlo ira bjang baraka seke ke tsamaile le yena ra ya sepetlele re fihla ko sepetlele ba mo admita a wa ka boa nna o ntse 2 weeks sepetlele ga tlo boa ke ga le right a sle a bolela selo le nna se tla ntshwenya ka selo ge ke bolela nae a wa fetola ga pila o fihla ka se sebaka o ngwaletse molaetša kgaetšedi yaka ke kgopetse gore dilo ka moka ga tsona di dule on the table nke o kgwathe taba ya ngwana wo a nang le go tsoga bošego a bolela gore go na le dilo tše di bolelang ka mogare ga tlhogo a gage ka mo ke lasbona ko gae mošimanyana ge ba itla ko gae o tso ba kopanyetsa ko tseleng ba mmone gore ga raete ga robale bošego o lele a bolela ge e le go kore o bitsa maina dingaka paporofeta dikereke dilo tse ntši dilo di tsamaya ka mogare ga hlogwa ka dimpotsa gore nna ke tip 11 ke ipolaye he nna ke tse slepe ke kgabele bana ba ba leng ka moka ke ba rathaganye he tsamaya o timele o bolela dio tse ntši thata tse di tshosang bošego ga robetse o robala ka mpata ba funyana so o lele a hlapologela ka mo go yona o kgone gore ga a tsoga a tsona mohlapologo la hlape ka ona o ratse metsa tshele ka mo ka nako le ga khohlola gona ka mo le ga hlapa wa khohlola o khwela gona ka fa wa hlapa a ke tsoro o hlapa tlhogo fela a ke tse o hlapa ga ithene mo letšatšing mo bošegong a kise wa tsoga bošego bo le bong nako nngwe le nngwe ka bo 12 ka bo 1 ka bo 2 le go ja wa tša ka yona nako engwe wa tsoga bošego o hlapa tlhogo wa bolela noši le re ke ireng le mpotsa gore nna ke tshwantse gore ke be ngaka he dihlare tsa gore ke ireng kore o bolela dio tse ntši o tlwisa bohloko
ene nna le gapila e le ngwana o tlhompho ngwana lerato a bereka a kgone o itse gore ko lapeng tshwantse ba je a no hlaka-hlakana go fitlela ka se sebaka le la le ka go motsamaisha go monyakela thušo re lekile re ile mo dingakeng re nyakisisa ka ena ba re botsa ge ba mo kentse lefufunyane ke dingaka tse ntšhi tse re ile mo go tsona e be ra ya mo go ye nngwe ne ge tlatla mo na nna ko gae sentse bokoko ba phelo o fihletse ko gae and then ba mo amogela ngakeo so ra mohlaolosetsa a re a tletle ke mo o retse ke mo nwesa ditaelo o ile ko teng a nna ko teng a ba kaonenyana ga boela ga dio tsela di a tsoga gape go tleng ga e sala itla ge mmago wa shino o hlokofala go fihla bjanong ga a robala taba ya lebotlelo ge ntse re tswa ba re botsa ge le gore mo jarateng mo gating ba ipetse lepotlelo leo le na le dihlare ka mogare gomme ba re ke le thibela ngona mahlatsi ya rena le manyalo gore se ke ra nyalwa le mahlatsi ya rena re skebe ra tswela pele ka bophelo ba bolela le lenaka ba re lenaka la kgomo le lona le epetse gona mong ene ke di ka tse ntšhi tse e leng gore nna nehle ke di bona ka molapeng go tloga re sa nna ko ne re nna ko teng mehlolo e mentšhi ne e kgone go bona ke nna ne ke kgone gore mo gara bošigo o kere ke mo phaphama ke bona mehlolo mme na sentse a phela ka nako eo ke mmotsa kgaetšedi o kompotše mo ka mogare ga lapa la gahlana le mathata kgaetšedi yaka potšišwa ka kši morago ga mathata le gahlana le lona jwale ka bana ba motho le kgona go tšwa le ye go nyaka mothuši le bana ba motho le ka moka goba o mongwe a kua o mongwe a kua nako mmago o sentse a phela ne re tswa re le babedi abuti aka ena na gana a re ena ga tsamaye dingaka yena self ke ngaka alright la mafello mo go gopolang le bereka motse wa geno ke ne gape le ne le molwetši ka gae go fitile le ne molwetši ka gae ke abuti le lena a le robale motse ga o gabotse bana ba palla ke go kry-a dipasa bana ba gore ka boima ba ngwala ba phasa fela gore ba ba riela lepheko la gore ga gone mo ba yang so ke nyaka go kwešiša gore na motse la mafello ge le o bea beele ne gona motse ba o begile ba geno na go bega a ke itse ka gore lefata lona ba le hlomile motse le dutše ka gona neng ka 2001 ka 2001 šetše ntšhitše ditopo tše 9 gape gona re go ne le seisu ka moo and then kgaetšedi ka lapa le ke la mama a nošile a tekagetše lona goba ke la mama le papa ke la mme le tate ke la mme le tate ge le thothela mola tate na a sa phela na sentse a phela okay mara na sa nne le rena na nna ko gabo mara ga ba na le bothata ena ge o re thotha mme na le ko ga e somogolo a lwala ka tšatši le re thuthileng kwa mme ke ga hlokofala and then tate ne ntse a le teng mapele ne le nna kae before ne re nna ba re ke le sehleng and then mama a lwala tsatsi le le thuthileng ko lesehleng le ya kwale ke tšatši le mama a tlhokofetšeng ka lona and then mama a bolokelwa kae gona mo steneng se semsa
ka re kwane setse ba rutlumolotse se nyakile ke mang stene se semsa stene se ntshwa se mme o ile ga ba botsa borangwane a ra botse le tate ba ske ba bana le bothata se nyakile ke mang ke mmangwane wa bommao sa reka ke yena ga ba se reka ne le sa mmangwana mme a re ne ke na le stene and then ka go setse ore ngwana wa wisi o nyaka mwana mmoteng nna stene sela ngwana ke ore go metse kwa ke ga tla re a kana o kena ko teng stene se le se file ke family tša bommago le ena gomme ba botsa borangwane le botate ba hloka bothata mme ke ga le ko ga isumogolo so lefata ba le tlhomile mama se tsa tlhokofetse a bolokile le tate se tsa tlhokofetse nna pudišoši botate lefata le tswa ga bo papago papago le mmago ba tlhabile okay papa kwa bokae ka gae mo bašimenyaneng kwa wis 2 ba bo papa ba notla ba swere lefata steneng se ba sa tsebeng gore se rekile ke ma ebile a lafa ka ke bona gapile le fakile ke ma le fakile ke ngwana tata go bona ke ramogolo kwa lapa le leng wa mosadi wa bobedi papa go bane le basadi ba bakae ke mme fela and then re lefata le bele ke mang ramogolo wa lapa le leng wa malapa a boramogolo a bommane jwalo why ba bo papa go straight ba sa e se bona ba le beile ne ba fele ba no re tla re tlo lefaka awa ba faka go go ba bang go gae ga batla ge o wa khoro o kgonne go tšea jwang lefata ga bo papago e le gore ba le ba go ga maoto nna ke boletse le borangwana ka barare ka gore lena shimo e re le botsa ka lefata le nnotso jika na go na le phoso gore ramogolo ka gore yena o mokgausu a ka re kenyetsa lefata le onang a be rangwana re a gona phoso a kana le keng wa tseba be a bolela le yena ka phone wa tseba prof batho ba bo papago khaijedi stene sela ba se approvile fela ka melomo a ba se approve go tswa dipelong tša bona gore bana ba buta bona ba tla ba bele bodulo ba tšhaba eng ke eng nto bona ba itšhabileng go ba go fitla khaijedi a ba botša gore go ka ba le phoso ge le ka bea ke mamang ba re ga go ne phoso ke eng nto ba itšhabang e leng gore ramogolo wa bona yena ga a etse ba o no beile lefata ka mola go ne le bothata mo malome ka kapa shibu potšišo ke gore ba bosese le ba bo papa go bona ba lwelang gobane ge be ba sa lwe ba bo papa be ba tlo riaua ka lapeng la ga botate thwi ene ramogolo ge yena a šala iša lefata kua a se ya go bolela le ba le kua ba malatolela le bana ba le gona gore nna ka ku gare yena a etla le lefata le jwa ga gage nna ramogolo ne matla gore ya buala buang kua ga gage ba go tšiša lefata le pudi ka kua gae ntle le go boledišana le ba ga botate thwi gape lefata ramogolo a tsene mo go lona le ge bona ba be ba sa nyake mme re kwa ramogolo e be e swanetše e be go convince bo morwarrage go fitlela ba dumela go dira dilo ka tsela e right so ka mantšo a mangwe ena gore le lefata lewe a se lona ene ke kwa o re mmago o be a dula ga gabo and then papa go a dula kae gabo mme ne ntse a nna le rena and then ge bolwetse bo thomo gola nana le nna ke le one and then ge bolwetse bo thomo gola a re ngwanaka ke nyako ya go geso papa go a le ga gabo be ba tlhalane batho ba why mmago le papa go be go ne le separation ka gare
e le baratani o mongwe a dula ko mongwe a dula ko ke eng se se beng se ba pallisha go dula e le ba babedi ge ke gola nna ke thomo hlalefa ke ge ntse tata a sa nne koko gae nna ga koko mara jwale why o sa dumele gore be ba tlhalane ne ba sa hlalana bona sesi go tloga o itwa matlhalagading papa wa dule ka gae le mmago ebile o ba mosadi ebile mmago o a bajwa mmago o a tlhokofala papa wa dule le mmago then ke ba ratana batho ba ke monna le mosadi go ya ka wena ke mathata aowa re tlhalosetse mathata ao gape ge e ka ba wa tseba ke re nyaka go go thuša sese re nyaka mathata ao a bolelang a wona o reng ke mathata re nyaka wona papa go wae a be a tswele ka gae papa go ntšhitše ke eng ka gae go tloga lena le sa lebana ne se tate fela ka moka bolle borangwane ne ba sa nne le basadi ba bona ne ba nna le mma bona ba nyetse ba tlogela basadi ka moka ba o nna le mma bona ga botatago banna ba ba nyetse basadi ba agela metsi ge ba fetša ba tlogela basadi ba ka mo metseng yeo ba boela ga bo bona ba go dula le mma go bona and then bo rakgadi yago rakgadi ko moiwane o nyetswe o titulela ga gage ena le mogala ba gage o nna ga gage mokgalabi ya gage le ena na sa nne le ena ga di bana ba mogekolo kganeng motho potsiso siona ga botse ke ema pele sese lena le goletse ga bommago re goletse ko gae mara ne re support-a ke koko le goletse ka ga genu ga ga bo papago ga genu ga ga bo mmago ga genu lapeng la mmago le papago le goletse kae re goletse ko lapeng la mme le tate o tswile ka mo lapeng la gaga ya go dula ga gabo mmago a sala nnoši ka mo gae a sala le rena a sala le lena ka mo gae ke eng se se gapeleditšeng ba gabo tate ka lebaka la re ke gala ba swere tate ka kua gore ge tate a robala ba tle ba mmolokela ka ga gena se ke eng ntwe e dirileng gore ka gore papago o be a dula ga gabo ene go sene bothata ntwe e dirileng gore ba seke ba mmolokela ga gabo ba motliše kua steneng sa eno se semsa ke eng ke nagana gore ne ba itharre phetha toka bona ka di last minute ka gore ba tlile mo go rena ba tle ba re kgopela nna ra rena bothata ke tata rena kgaitsedi mmago le papago be ba kwana a utlwe mo lokišitseng di-headset a o swantša wa utlwa gona bjanong motho moroka o bolela tabe nngwe ye e leng gore e a tshoša nagana o re tatage le bana ba gabo ka moka ba nyetse basadi gore ba dirile tabe e botse ba nyala basadi ba agela metsi ge ba fetša ba tlogela basadi ba le ka moka ga bona ba boela ga bo bona ba go dula le mma go bona jwale potsišo ke gore ke eng ntwe e tšeang banna ba kua malapeng a bona e ba tliša mo go mokgekolo ko kwa go sa phela o hlokofetse ka 2004 and then no go lokile ke tšhoša ke ye ya lapa la boo wa bona ka mokgwa mahu a tlileng a tsamaya ka gona it's not normal a go normal totally lehu a se ntwa go tlwaela ka motseng wa tseba makhu a tlotla ka lebaka la gore mo go ne dilo tse di riagalang malome ka kapa tše e leng gore potsišo ke gore na batho ba bagolo mo familing ba reng nka senyale mosadi ka mo agala ga gage nna ka ya ka gešo rakgadi a ka senyalwe a ba le monna a boa ka gago ke eng se ka mogae se ba se dirang wa e santse monna e ka ga gage ga khwile lebaka la gore a e ka ga gage ga khwile e family re pheta toka e paletse go pheta toka ya gore e tie monna e mo ishe ka ga gage go dula le mogatšage
o e leng gore family be e sa mo tsebe ba mo tsebisitse ke yena mogalabo gape o ka se late mosadi wa go mmea ka gae o nna re beng re sa mo tsebe wena o le monna o e leng gore o re bontšhitse gore motho ke mosadi wa palela ko go dula le ena a kere ge e be e le tau nke bo mo tlogetse kua wa se motšeng ene wa mo kwa gare ke gopola tate a kry-a mme motlho mongwe a ne le motho wa monna tate a ngala ke gopola tate a elwa le mme mo e leng gore tate o feditse a boela ga gabo for the sake of peace ene o re go tloga ke sa tswa matlhalagading mara wa tseba a re boleleng ntho nngwe re batho ba bagolo a go ne monno a ka reng a e kwa bosi ka gare ga lapa la gage a tlogela dijo tša ka gare ga lapa la gage a tlogela mpeto wa gage a sepela go dula ga gabo go no ba ye nngwe ba re timang yona jwale ka mo lapeng le e bontšha e tloga e le ntho e botse kudu go e dira eo ka baka la gore a kere wa mokwa kgaitsedi gore banna ba lapa la botatage ka moka ba dirile jwalo so potsišo ke gore mokgekolo koko o be a reng ge a bona bana ba gage ka moka ga bona ba boa ka gae ba tlogetse basadi ba tlo rula le ena e no makatša gore na mokgekolo o no reng ene le gona na ge ba ria bjalo potsišo ka gore ba ba ria so ba boa ka gae makoti wa lasbone yena o ba le kae makoti ya lasbone na nna Louwfontein ga gabo ga gage lasbone e tswile ka gae makoti ya lasbone na nna Louwfontein a kere bopapa mogalabi ya gage na nna Moteti o agile Moteti Louwfontein ke gamang ne go nna Mmane ke gamang ke lapa la mang la Rangwane o ne malapa a mabedi o ne lapa Moteti o ne lapa Louwfontein so mosadi o monnyane o be a dula Louwfontein and then yena a dula Moteti le o mongwe mara o ka runya ko gana wa gana o ra bolele nnete we awa ke nnete ne e šiabelego wa tseba go ne ntho e mmakatša nna mo kakapa shi ka ga bopapa go ke kae ga botate ke Moteti gona bjanong mara ga botate ne e le mo lesetlhe maswikane bakhu ba nnaile ba le ba boloketse kae ko dirapeng tsa ntwana tsa ko mošate ba e tswa ba le kae motse o ba beng ba e tswa ka gare ga ona be bolo o le mo kae ko Thabakhubijo ka ga mangageng batho ba ba tlhokofetseng ba ba nnaene a se ba family ke ba ka lapeng la ka ga geno fela okay ga bopapa gore ke kae ga botate ke mo maswikaneng ile ba thota ba ya Louwfontein ba tloga Louwfontein ba tla Moteti and then Mmane a sala Louwfontein Rangwane a tla le koko le rakgadi mo Moteti and then a nyala mosadi o mongwe goba o la e nobile mosadi ya gage go tswela pele wa Louwfontein ne šia monyale ne a ba no nna and then wa Louwfontein ko a monyetseng o na sa monyala ko mofe wo išeng a monyale ko a nnannae mo Moteti ka mo lapeng la gabo and then wo a monyetseng o šetse maropeng so na sa nne le bokoko le ge nne ba le Louwfontein na na le ga gage kokwana le ga gage and then ba thubile lapa la mogekolo ge a thota e tla Moteti and then makoti a šala ka la gage go era gore Rangwana go wa mafelelo o be a tswele ka lapeng a tekagetše ga gage na agetse Mmane mara ena na sa tswa ka molapeng na nna le koko and then koko go le moloketse ka yena na boloketse Moteti Motwaneng ba boa ba re tate mogolo re wa e ba mohlalantsha le mosadi ya gage ke ra gore o tswetse ko lapeng le lefeng o tswetse mo lapeng la mo Moteti ka gore la Louwfontein ba le thutile and then gona bjanong ka mo go šetse Rangwane
rangwane o feditse a nyala o na nna le yena se a mahala. Maloba nna ko tlile ba re ba montshetsa. Okay. Family ya batho ba moroka e hlaka-hlakane thata mathata a bona ga botse ga a thome ka molapeng la boba. A tswa modung wa mogekolo, and then a tswa modung wa mogekolo ge o ka ishala morago o kry-a le ko malapeng a borangwane le borramogolo ba ne le mathata go swana le yona, mara a o kare ke a mantši ka gore le mahu a ba tlasela le malwetse a ba tlasela. And then lapa la booki nna go ya ka nna a le ne tšhireletšo le tshwana le stene se tlhokang terata mo e leng gore motho mongwe le mongwe o no ngaya baloi ba no titirela ka molalapeng lela a go ne modimo o e leng gore o le hlokometse o ba šireleditše batho ba. Bosesi ba tloga ba timetše malome ka kapa seng ntwa go bapala. Bosesi ba timetše ene sešupo le polelo tša sesi ka mokgoba a di bolelang ge e le gore o bolela nnete ra re koko sebelega papa go lena ke yena a khositšeng mathata gobane ngwana ka senyale mosadi a balega ga a boa ka gaka. Ene kwa re sa bolele ka papa go ka gore le yena o nonyetse mosadi a mo tlogela a boa ka gae, re bolela ka last born. Last born e tswa ka gae e ya go aga motse ga a fetša o tlogela mosadi a ge ka mola yena o boa ka gae. Ge ba fetša bona ba decide go thotha motse wa mogalabe. Ga a fetša last born a tše mosadi o la re mogatša ka gape jwale re ya thotha re tlo o tlogela mosadi o la yena o tsamaya le mmage. Ga a fitla mo mmage o wa mo dumelela a dula le kgarebe le e leng gore ga a lenyala o tlogetse mosadi wa monyetšeng ko Loufantene o dula le mmage le mosadi wa seng a monyala. Papa o nyetše a agela mosadi a gage motse ga a fetša a tlogela motse wa gage a boya ka gae go swana le yena o monnyane ga a tswela a go aga motse a ntšha mosadi o ka mammea ko steneng ga a fetša a mo tlogela a boa ka gae. Lapa le ka se loke malome ka kapa gore le loke le nyaka bona ba bagolo ba ba rile go diphošo ba batle gobane potšišoši kgaitšedi ge papa go a boela ka gae ke maele a mafe a mmaga a mo fileng ona a ileng gore bagalabe ba kgoro ba mo file ona a ileng gore ba ga bo mmaga mogolo ba mo file ona. Motho ga a ria phošo go ba le batho ba santseng ba mo fe maele. Sa mathomo ke batswadi ba gage, sa bobedi ke ba ga bo papage, sa boraro ke ba ga bo mmage. Santse ba fe motho maele gore monna o ka se late mosadi wa go mmea kua wena wa bua wa tla ka mo gae. Ngwetši ge e tla ka mo ya mafelelo e santse e be e apeye bogobe e be e apeele le wena o ne motse wa gago na e be e hlatswetše wena e be e hlatswetše le monna gage wena o ne mosadi ya gago na. Go ne ntwe e sa sepeleng ga botse. That is why prof ke boletše gore dilo di senyegile wa bona gona mola modung wa mogekolo mo modung wa mogekolo go tla so ene ga se ka phoso e le gore wa bona re go ndwale bana ba geno ba tlaishega because of diphošo tša batswadi. Ngwana wo o tlaishega because of diphošo tša batswadi ene a di a felela ka bona. Sampoko se sa tlolla e sa le forogo, sampoko se sa tlolla e sa le forogo. Bona go ndwa le ge ngwano o na le birth certificate, o na le death certificate ya mmage. Ntwe e diang gore Home Affairs e se ke ya mo fa pasa ke eng ka gore botlhatse ba gore o ke mmage a shibo bona mmage o tlhokofetseng certificate sa lekhusi se certificate sa matswalo sa ngwana go bontšha gore ke ngwana mo South Africa se sone. Then why Home Affairs sa mo fe pasa? No wa tseba e ka se mo fe lapa le ne bothata le
ene wa bona ka mo malapeng re ne batho ba bangwe ba di-family ba reng ge ba bona go ne le phoso ba no e lebelela so phoso ela ba re nna re tla reng gape se se godile ga geno go bile makhua e 9 go bile manyalo a makae nothing a gone lenyalo ke ba ba kae ba berekang a gone motho wa berekang wa bona re mara bophelo ba lena boemi wa bona re bophelo ba lena a gone mo lena le yang gona nko mpotse moramogolo wa e leng gore o lefile lefata o tswalana jwang le papago ka bo tata bona ke bana ba motho bo papa go bona go padileng gore lena le ye mo moteti le go kgopela lefata ke kgale ke ba botsa borangwane ba reng kgale ke ba opella go ba botsa ba reng ba no retla beke tlang retla beke e fete kgwedi fela ke foune ga ne le rabiang biago o ba boditse gore lefata le lefaketse ga buane ke ile ka ba botsa ba reng wena ba ra gona bothata Nako- lona nako e shia lefake ramogolo ba founetse a founela ena rangwane wa Lasbon a bolela le yena rangwane a ra gona bothata ba direle papa go le mama go ba nyetši lenyalo la bona le diregetše ba geno ba dula ba le kae ba botate ne ba nna Maswikaneng lapa le la ge le thotha mola tate mogolo go ba sa le gona go ba beno ba koko le rangwane ge le thotha Maswikaneng le ya low funded nna steng tate mogolo na tsa tlhokofetse ya ga botse wa bona kokwa bana ba ga botse ne le bomba le rangwane be ba tloga ba kwana kuru ke di bomba gape moroka ke nagana gore rangwane o be ka se dumele go dirisa diphoso ke mmage mogalabe o tlhokofetse le thotha motse le buisha low funded ge le fitla low funded wena o tswa ka ga geno o ya steneng o agela mosadi motse go fetša o mošia mo o boa ka gae ge o fetša wena le mmago gape le ya thotha gape jale le sobelela gape motedi no ka mo go ne le papadi e kgolo e bileng gona mogekolo o robetse o robetse ene rangwane a se yena fela o wa Lasbon lo a mo latelang o nna mo moteti mosadi a gago o nna mo Maswikaneng o mošile ya batho o nna moteti le kgarebe same o applies a latelang tate mosadi a gago mo malaeneng yena na nna Ngangala le o mongwe o tlile a le a homotse a tla bolokelwa malaeneng wa tseba moroka ntwe e mpha goreng ne e mpha gore back to drawing board re ya go nyaka ka botate banna ba ba phelang go nwele ke ba ba kae ke ba bararo ka moka ga bona ba tlogetse basadi metseng ya bona ba dula kae kae o moiwane o nna le mosadi a gage ne ba nna Vosloorus o ke thuye fela ye e leng gore e tlogetse basadi ba nko wa Lasbon le o wa mogare nke le rakgadi ba mo moteti nke re tle re kry basadi bo makoti ba nke ba re botse gore ke eng ntwe be ba e baka le mmatswala a bona mo e leng gore o be a palela ko go ba emelela ge banna ba bona ba no ba diela ditene ba ba tlogela ba ka se bolele ba tšhaba rangwane thata rangwane o monnyane wena o motšhabe wena o motšhabe nna ke motšhabe a o tšhabe rangwanao aowa ka nnete ga a tšhaba ke ba le ba bagolo wena o sa motšhabe Ka nnete. o sa ismang aowa ka nnete aowa nna ke latelela nnete gape rong yona a ke e latelele gape wa tseba mathata mo ke eng kgaetsedi ya ka ne go ka se thuše sa mathomo o ka se tshware motse o o seng wa begiwa number 2 go ne dilo tše e leng gore ka kua ga geno mathata e leng gore a ka se kgone go lokišwa
a swantse a ye go thomiwa kua ga botata go tene a re tla go tliwa lona so go fitla ka lapeng la geno wa nkwešiša ke a go utlwa so ge ka ba bommane bomsadi a rangwane ba ka se dumele gore ba tle ba tlhalose gore nankane banna ba bona ba no ba agela ba no ba tlogela ba ba agela ba ba tlogela go nwe le rangwane ga ka tsoga tlhokofetse o bolokelwa moteti goba o isiwa lo fanteng o bolokelwa masukane wa tseba a ke dumellane kore wa tseba go ne nthongwe mo familing ye ke sa ikwešišing le tšhaba motho dilo di a senyega batho ba hwa bana ba nyalo bana ba bereki bana ba nyako tsena dikolo ka baka la go tšhaba bana ba kreye dipasa gomme le tšhaba motho mo teng nnete le a e tseba le dutse le e tseba bophelo ga ba ema nako ya tsamaya matšatši ya tsamaya dithaka tša bana ba lena di tšwela pele nto le ikgosa mo godimo ga maphelo a bana ba lena ba bagolo le tsebang taba gore santse e loke buang le palla ko go ilokiša le go batša bana ba lena ka dipelo tša lena le go batša bana ba lena ka re le tseba nnete re tlo blame boloi mo boseng gona ba bagolo ke bona re santse re ba blame taba ka mola gae gore e loke ka mogare ga family ge e le gore gone motho wa kgangwe e leng gore ga a re thuše ka selo o swanetse go botswa mahlong gore mone nnete ke ye ene ge wena o sa nyako e latela a gone molato dula mara o tsebe rena re ka se dule re tšhaba wena gore dilo tša rena di loke ke nte o kwang ba re bana ba swere motho o mogolo ba mmetha ke lebaka lona le so bana gore ba be le hlompho ka gare ga lapa ba ria ke taba ya gore ka gare ga lapa motho o mogolo o swanetse go ba hlompha ene motho o mogolo o swanetse go lokiša dilo ga botse go bontšha gore ke motho o mogolo taba ya rangwane ke ne nneta gore rangwane a ka serie diphoso ba galabe ba kgolo ba le gona ba re ba tšhaba rangwane rangwane re tlo monyaka re tlo mo kry-a re tlo mmitša ra ba mo re ka se mosole re sebe ra mo kwa gore o reng so nna se ke nyakang go go botša sona sisi ga itšedi maphelo a lena a senyegile thaka di lešaile thaka tša gago di ka ga bona di kore ba metseng ya bona thaka tša gago di a bereka ka ye nako ba ne le bana le banna ba bona wena o mo rediong wa lla o llela lapa la geno a se boa llela la gago so ge motho o mongwe le mmona le senyetša dilo o swanetse a tsebe gore dilo di a senyega ka lebaka la gago mmereko wa go ba rangwane ka gare ga lapa ge o le rangwane o tate ge o le rangwane o santse o hlokomele bophelo ba bana rangwane wa nnete o nyaka go netefatša gore bana ba gage ba tswela pele rangwane wa nnete o nyaka go netefatša gore bana ba abuti wa gage ba robetše ba jile na ene rangwane wa nnete o swanetse go gata ka gare ga lapa la abuti ya ke moo fela ngwe kwa setšo se re ke ramogolo a robetše rangwane o tsena ka gare ga lapa o fepa bana rangwane ga a emele thoko gobane ge rangwane a emela thoko o bulelela banna ba bang ba kgoro gore ba tle ba tsene ka mola ba mo fepele lapa yena a le gona so go ka ba rangwane o e leng gore bana ba abutia go ba tlogela ba sokola ba tlo sokola ne ba sokolla ruri so lena wena o wa lehlogonono o sa phela ba bang ka madi mabe ba robetše wena o phelang o swanetse o lokiše dilo tše nna ebile ba ntlhoile ka gore nna nnete ke a e bolela ba ntlhoile le yena rangwane mara ke a bolela mo e leng gore ga ke fete ga pila ke a mmotsa ba ntlhoile no taba ya malome ka kapenya ka re nyaka rangwane re ko rena ga itšedi gare wa mmotša rangwane o mmotša dinnete goba o mmotša tše dife a gona ntwe a e nyakang go ira ke neng ke 2000 ke 20 ma 2014 ko ke tsamayang ko teng ile ba re ba tla ba tlo kgopela a nka tla ile a roma ena ramogolo ke bolelang ka ena a ra tla mo emelela gape papa go
le o rangwane ba be ba kwana jwale ka bana ba motho ba ratana thata and then why asa tšwetše pele go lerato le la abuta ge ka go le phethela ka go le direla dilo ga botse yena na hloile mme rangwane o monyano ekwa o ba hloile mogadi boa eh and then go kwa go le bomakoti le mmago including bomakoti ba bangwe relationship ya bona be le jwa le koko eh nenze se gaping ya le mmago le bomakoti ba bang eh nenze se gaping rangwane go mo describe ke motho wa mohuta mang rangwane hey rangwane rangwane o ka bolela le yena la bolela la beya taba a re ke go utlwa kgare baka mara nnate ga tloga mo go wena go fedile kae tseno di bolela le yena di fedile go na le yena le bolela le lebellane ka mmahlong o tlo go utlwa and then o nagana gore yena le mmago be ba bakang nna ka mokgwa ile mme a mpotsa ka teng a re nna ile ko teng ko ga koko ka bona ne sentse ke lo monyane a re nna ile ko ga koko go sena tsa go ja a latile tate ya mmotsa gore bana tsa go ja ke ge sentse re le thu a fihla kwa ge a botsa tate gore bana tsa go ja o re ke bane yeng ba thoma go ra gore ya ba mashata e ba mashata ka mokgola rangwane a tswa a itamme ka tlelapa mme ke ga tla re o ntita ka tlelapa ke ita ko wena ka tlelapa ke sa iteke monna ka tlelapa gore ya thoma ya bantwa ga botse rangwane wa itia wa phara rangwane that's why ebile le basadi ba ba motšhaba wa phara ore o no ba bogale ka no ba bogale ka mo ganong wa bolela ena so o nagana gore go sasa ge re ka moetela kua ga gage kua ra go boledišana le ena a ka re lomiša ka dimpša go ka mokgwa o motsebang a ka re amogela goba a ka re lomiša ka dimpša yena o tlo la amogela o tlo re amogela o tlo la amogela o tlo bolela le lena ga pila sentse ke utlwa ba re o iteile ke stroke a gonne gore se ka se moiting wa tseba badimo ba nne tsela ya go phanisha motho kgaitsedi ya ka wa tseba ge motho a hlokofala ne ka kua le godimo a gone tšotšo a gone marapeletšana nto nngwe le nngwe ye o e senyang mo lefaseng go fetša go hlokofala ka kua o gapeletšega go ilokiša and then ge o swantše o ilokiša ba bang ba swantše ba kwe bohloko mo lefaseng so rangwane re tlo bolela le yena a ke tsebe gore maybe re ka tsentšha batheeletše yanke re no kwa batheeletše gore ba ka ba eletša ba reng re tle re kgone ba romela yona ke bona o ka re o nyako bolela ya mofe microphone mo mama go na le tsa di šile ya ko gae re tshwenya ke mafele go na le mafele a mantši thata ka mo di ka moreng a kena ka mogara Gold Drop re lekile ka go dira dilo tsa gore ra leleke mara go no tshwana and then mehle le mehle e re lo robala go tla dibogo tse dinnyane so le di-spider worms mehle le mehle re lo robala di tsamaya kae mo dikobong mo maboteng mo di-lighteng so mosegare di ba gona mosegare di ba teng mara a di betse ntši bjago mara bošego di tswelela thata so napile lena le no tlogele bopata boroko le gona ka gare ga maphena a majwale le dikgogo tše jwalo a le robala
a re kwa batheeletši right motheletši mo ra ngwane a ka tsena wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM re ya go bolela motheletši mo go 0648582771 le letlakala la WhatsApp le gona magagesho mo o ka kgonang go romela voice note ya 0648582771 0648582771 go ba wa tswela pele go ntšha maikutlo a gago ka mola letlakaleng la Facebook Dr. Moremi go ba pitšentša kgolo tša MCRS dumela o mo moyeng MCRS Takapa kunjani? isikhona Mahlangu kunjani No professor ngapo. yebo Hlangu Professor. yebo Umntwana loyo wamathomo lethile lapho ustrong. Angamsabi velo rawanakhe. angamsabi njani Professor into le izokhona nguwe. Uyabizwa ngithe ubangene. ya no ngizokhuluma nabo Mahlangu Professor ubangene uyazi ukuthi ubangena njani ngithi. ya Ya uNkulunkulu nabezimu ziyabereka then wena ubangena ngento zakhona lezo. ya Singadina abantu abakhagisa abantwana. Ngiyathokoza. sithokozile Mahlangu Mahlangu ure usesila angasabi usongwana ngamsabi njani usongwana uyadwepa madoda usongwana musiwabetha uma ngepama wamhlaba ngepama manje lo uzombereka njani 0648582771 0648582771 a re gona mo magagesho a re kwe ka fa moruti ra leboga awa re leboga thata mantswe a gago a tlhotlheletse okay a o re fang ona go tsweng pukeng e kgetho wa re eletsa go bana re le batho ka mo menaganong ya rena re nagana dilo tse e leng gore ka nnete o fetsa bošego o sa robale o fetsa e le gore mo mmeleng wa gago o ipakela bolwetse ka go nagana dilo tse e leng gore di ko kgolelo wena re leboga mantswe a gago a go raga ka sekgwa ba re wa re motivate ka go leboga moruti o fele o tswela pele o dira bjago ke Mina Phuthi mo marapong ya awa le se la ga kanega ga re moruti o ra nna a ke re ke ile ka fetša ke bolela ka bo Exodus 0648582771 0648582771 ye o etheleditšego ye ke mutse community radio ya lekgotla kgašo la selegae MCRS mo moyeng dumela ya radio Ai. re gona ra le Takapa ngwano o strong. ngwana wo o strong Ke a mo leboga. O rangwane tate Takapa ba wrong. Ka hore bana ba ne ba tshwanetse ba thuse ke bona. ya Bona ba boela morao mo baneng. Ya ke dira ha. O ditlhileng ka re a leboga ya le batheletše ba fella ke mantšu 0648582771 0648582771 letlakaleng la pitšentša kgolo tša MCRS le gona o ka lahlela maikutlo a ga gona fawe letlakaleng la Facebook la Dr. Moremi o ka lahlela maikutlo a gago le gona MCRS o se moyene kwande Eno le kae? a re gona ra lena Ona ke nyako ratella ya pasa. le nyako gatelela ya pasa Ya pasa pasa sedimo se kgone e kwallela. awa o ne maka wena badimo ba kgone o tswalela pasa Ba kgone kwalla pasa o ne se ba senyakang. wow Rena ka ngwanaka pasa ite ya ga no go tswa. A re ya go mafese pasa e raga maina a mothomo. Mara ka IP number ngwanaka. ikwa Ge ronya ke shisha ba re tate mola rena. Wa renya ka ga tso re mo kae. Ka nnete re go phetha. Ba gore go ruta go shaka dirateng ba o bola tata ba botsa tata gorena gore mo kae. Awa se ke la tara re ipasa re crap pasa ya ngwanaka ba mo la pasa mara ba mo tsa interview. Ka na se ka ne bo 23 years. wow E pasa se re tlhagisha pasa ite ya. o badimo ba kgona go tswalela
no re le kwele mma go rena okay ka le ba ke tsuta le pata mo phileng re le bogile ka ba ka mapoteng a ba go lokile aga 0648582771 0648582771 khanu wa ba dimo ba sa tswalla pasara ngwane ba tswalla ya ngwana hle batho ba modimo mutse community radio ya lekgotla kgasho la selegae tobela ka kgashong malome ka ba le Professor Moremi hey taba tša batho ba ke tše thata banna ka nnete go lo mogolo ka raga lapa mara o sa dire tšona o bona dilo di senyega bana ba tlo go tshela ene bo sa sa gore bana ba go nyatša no borra ngwane a ba ne nnete nne ba ka se tlogele dilo ka raga lapa di senyega gomme ngwana a rwele boima ka magetla gomme ba le gona ba sa mo thushe batho ba modimo hey Professor aowa ka bo social worker wa gago bo bonnyane bo ile gore wa giša batho awa thuša leselo la modimo wa tseba keng yo ba thushe ka moggo ka kgonang Professor bana ba modimo ba swa ka gare ga lapa ruri ba swa ruri wa tseba ba swa ruri ba thushe Professor ka moggo ka kgonang ka moggo badimo ba ka go botsang gore ba thushe ka gona ba thushe Professor ke re bonnyane yo modimo a go fang jona bo sa sa tlo go keletša tlo botlatla ka gare ga seatla le wena malome ka kapa banna ke re swarang le tisheng nane wala pitšeng tše kgolo banna le agiša gore le thetša bošego le mosegare banna le agiša batho malapa a thubega mara ka lena banna dilo di a kgonagala nna ke a le leboga wa bolela mo ke kgalena maila go tšwa ka mofasane la matala ra mošebo re a leboga 0648582771 0648582771 lana go ke pitšentše kgolo nna ke nna morwa motšha maubane ka kaparedio ke tsamaya le Professor Moremi fa re lebeletše taba ye e le go gore magagešo ke mathata ebile a bohloko wa bona ge o ka bona mathata a ka gae ebile a tseneletše a thoma go sotla le bana tsebe gore go senyegeng o tsebe gore go senyegeng MCRS ke nna ke makwane mo Mopedi sorry ke kgopela go le fitisa mo go yeng moši lokisang yeo ya mokekolo ke nanang le taba ya bana ba gore ba tle bjana o tla bo tata bona o ba rua kwa o tla bo mma bona o ba tlogela ko metseng ya bontata bona lokisang yona tate Moremi le tate Kakata wow ke lebogile gore lebogile e be ke thabile ke re ke rangwane ma so o ile ga re ke jwa ka moteti ka re wo a wa khani jwala wa re a lebo 0648582771 0648582771 MCRS rangwane o na le pelo e mpe gore ka tlogela bana ba botaka ba sokole so o sa tlo ba jwa a o se o tswele pele o lwele lelapa la geno o tswele pele wow MCRS tobela ntate ka kapa le Professor Moremi tobe ke Edward TD ka Montwane ka mo ra go amogela ka Ntwane nandate ka kapa la ke no rapedisa lapa leo la batho leo ke le rapedisa bile gomme ke rapedisa lenanego le lapitseng tse kgolo le gore lenanego leo santse re le tlogele gola ka tsile o itse gore a ke itse gore le go ka bana le sekhwamanyana se re ka latlhelang ka mogare ntle re itse gore mathata a mangwe a kgone a solva go tshwana le bona ba mohuto gore kgone o itse gore re latlhele bonyanenyana ba o itse gore ba kgonanyana ba na latlhela go thiba-thiboweng kgone o irega se seng ge le ka kwa ba re gone meeting wa di-listeners mo radiong le bontšhe mabaka go swana le onawe re tlhoka dikgopolo tša batheeletši ba bantši ba go fapana jwale ke a dumela gore before bo April before mola go bo March mola ke dumela gore go tlo ba le meeting wa ke dumela jwalo ga ke re go jwalo
mo e leng gore ge le ka no kwa ba re go ne meeting nke ba pei ba dipitša le tleng mo batho ba ba theletša lenane go la pitšeng tše kgolo ba le šala morago bošego bo bongwe le bo bongwe le tleng mo meeting nke le tle le boleleng ka lenane go le la pitšeng tše kgolo gore le tšwele pele le nyaka eng le eng ne ke go gopelo tamiša go professor ka moo thobela le kae professor a wa nna re leboga molaetso mo botse go tswa go wena le dikakanyo tše botse pa tamiša baroka age mokgala ke sonna ke go leboga bo o irang bo ke bokomonisi re bitsa bokomonisi ya ba tshwere mmogo ka nnete re pušeng re tsweleng pele ka nnete re rataneng thank you pa ya no monogo kwa bose prof 06.5827771 06.5827771 re ka gare ga lana go la pitšeng tše kgolo magagešo ka mo le tlakaleng la whatsapp line rena ya 06.5827771 magagešo romelang di-voice note fela ke ne a le jea go bala ge ke bala ke raragana leme mcrs mo moyeng re gona rra lena re gona le bolela le Elias Mogola ka Tafelokoko Stadium ra go amogela Elias bonna ba go na le tsebo gore modimo fela na buang gore a re ke le tsema tsa bophelo ka le thusa batho ena gona mtswalle go gago a re modimo ka bolela le ba le ke le bonna ba go ka nnete hle o le mo se prof ga mo tobela le ba la pa le ka ba dumedisa ka moka modimo ba ke le tsema tsa bophelo re a leboga pa ke le ba se mergo mo go le o le o dira go banna ba re wa tseba re tloga re leboga kudu o ka re batho ka moka ga bona ba ba thietšang radio ya motse ba ka kgona go kwa se le se bolelang ba kgona go bona se le se bonago na ke tsebe ga botse gore ga botse a ke tsebe ga botse go ya ka nna ne ya go ra gore le rumme ke mangelo ya le godimo kwa gape se le se dira go se normal ba mmušwa le swiss ba tlo se ganetse mara empa nna le thuša batho ba mmušo wa le swiss ba tlo se ganetša ya a nna ile a se ko go kwele ko go lebogile leboga nna banna ba go šuka Tafelokoko ka stadium re a leboga Elias wa tseba prof go na le motho mongwe ga a bolela selo wa mo ka gore o se bolela go tswa pelong ya gage ebile o feleletša a felela ke mantšu ka baka la gore go ya ka yena motho o duma o ka re batho ba ka kwa se yena a se kwang ba bona se yena a se bonang mcrs mo moyeng dumela thobela none ke go tselo botse gore bogala ba ge ba nyalana ka lebele ba bolela taba gore no e falo monyane re tla tsamaya a ya kwa bona go tsisa gore ka re go na le bana ba ba molatelang go tlo go reng ba ya na go mang kwa ba ga la gore na ke go mara kgaitsedi ka gone putsišong mo ba re ka gore wena o be o sa lo monnyane ene o ka re gone bana ba ba go latelang kganeng papa ba ba di a nako mang ka gore ba dula le mmage mmago a dula a nnoši ba botsiša ba botsiša rena bana ba ba ka moraga gago ke ba tate then ge ke ba tate kganeng tate o be a etla nako mang gore a tla tiše kgorona bana ba tate re itere ke abuti aka ya ba nna ya ba mošimanyana wa latelang ke mmago a latele nna ka mmora ka go na lo mo ile a hlokofala a kere wa thoma a kere o re le ba bararo a kere ke a butago wena and then wena o latela ke mang o latela ke mang wena ke mmago o latela ke lesogana ka morago
mmago mongwe o hlokofetse ke ra gore bana ba tate ba fella ka wa latelang wena alright motho mongwe e ka ba le lengwe la mabaka a e leng gore a dira gore borangwane ba be le problem ya go bja lefata ka kua ga geno wa tseba a ke tseba ke re ke tša malapa mara nna go ya ka tsebo ya ka moroka ge ke nyetse mosadi go ba le gore bo moroka ba kgona go tsena ka tšhemong tša ka ba nkgatela mašemo go e ba le bana ba gona eno ba ga maubane so borangwane go ya ka nna be ba sa swanela go tšea politiki ya gore mmago baki go bile le bana ba abileng le bona ba e leng gore ga se ba buta bona kore šetse ke no nagana ke a e naganela gore mohlomongwe yona yeo ya gore go ne le bana ba e leng gore ga se ba papa e swara borangwane otherwise a ke tsebe mara o šikinya tlhogo go ne le bana ba ba ileng ba gona ka morago ba masogana kudu wa lasbone mo ga geno o e seng wa papa go thwi ke lasbone wa lesogana a se wa papa ke ba ba kae ba iseng ba papa ke ba itere 2 ye hlokofetse ke mmago le lo atlang ka maraka wa bana monna ke boletse ka re mo go ne le nto e leng gona ye ba sa re botseng yona bana ba tlile ka morago ga ge papa gwa se tša hlokofetse wa tseba moroka ne se ke se bolelang se se thomile e šiba belegwe bana bao sentse e le nna le ya butaka mara nna ke botšišitše gore batswadi ba gago ba be ba hlalane na ngwara aowa nna ke itsege nne ba hlalane ba sa sese papa go dula ga gabo mma go dula ka ga gage and then mma o tswela pele o belega gape mma ba ka se tswele pele a belega bana le banna ba bang a nne le monna nana le go tla nako engwe gape sesi o tlo ria re fetse re blame borangwane le mo go sanya ke bona ke boletse ka re monna wa dulang ka gagage a ka se dule ka gare ga lapala monna ka se tswe ka gare ga lapala gage a ija a solelwa a fiwa legoga a iteketlile ka gare ga lapala gage a dutse le bana ba gage monna a tswa ka gare ga lapala gage a e kgonagala na bana ba bamba ge le re papa go le mama go ga ba hlalana ge ba hlolega papa go ba le kae go be go tle bana ba bararo bana ba ba itere ba nna le koko then o sa re be ba ratana o sa rialo wena ke tla re nna a ke re ntse ko motseng wa go day mapele potšišo ko gore ge e le gore ka nnete wena re papa go ba sa dula le mmago le mamago papa ga go ba ile go koko go šetse go e ba le bana ka gare and then gona mowe papa go wena bo expect wena go le papa go ka dira o sepetse o ile gae mosadi o šala e ba le bana and wa tseba prof family wa tsere o boletse wa tseba mo o tsamaile sentse e le firstborn and then sentse a na le firstborn o lena o no lebelega ntša dula ga ga ba phentse a itla boela ga ga o ba tšea nako kae papa go ratla le bone ke gopola ka nako go tlo ba mošimane o na e tshwantse a tle le rena mo ke nako a nna ga koko nana le go tseya kgwedi ore kgwedi tse pedi a sa tle a dula and then a no tla ka tšeko bo sa sa boela a dula same village ne se go e sta ba gore ba le makgoeng alright jwale go ntse le ka lebaka la gore bana ba bang ba bo papa go bona ke fane e tele ya papa go ngwana wa lasbone go ntse le re bolelang ka ena ke fane e tele papa go ge motsola go ntse le kwa ma lasbone ka mola ke ma
ke ena ngwana wa ko ga and then ya papa go itswe ka mogae a re papa le mama ba tlhabile mma go rwele motlhobolo putishoshi nna last born ya papa go itswe ka gae na last born ya tate ngwana moshimane wa papa go wa mafelelo o papa go a felleditseng go ba le ena le mma wa moshimane ga ba mmitsa last born la bolokwane bo apere ke ena o malokwane ka mo o mofe o monyane papa go le mma go tlofetse mampele mmapele and then ba mo apesha o wa mafello wa tseba gore ba boa ga tlhokofala tate ba mo apesa putishoshi papa go ile tse mmago a ke itse ka re o ile ge ba fetse o boloka ba boela motete mo go nento e beng e sepela mo wa tseba NSS a re a le tsona ga botse because malome ka kapa a go monna o a ka reng a dutse ka gare ga lapala gage a ija ga botse a sepela ya go dula ga gabo mara moroka e ya bua e tlaba mo e leng gore ga e dire ke papa go gane basadi ba dingwe tša ka mola ka moka ga tsona dino se sware basadi ga botse ka moka ga bona wa bana malome ka kapa phoso e gona go mogekolo mara le phoso e gona ka gare ga lapala ga bo go bane putishoshi na o ra malome ka kapa o ka tlogela lapala ga go dula ga geno wa tseba prof nna go ya ka kgopolo ya ka ne ene bona lapa le re bolelang ka lona a la nyaka ke monno le nyakile ke ba gabo mosadi ke bia ga botsa ka ene lapa le re bolelang ka lona le ile ge le fetša go nyaka ke ba mosadi bana ba dula ko tate a fela tloga kua a etela mosadi a gagwe putisho ge ba re tate ba fela e tla go tshela kgwedi mme o tsere ka ena kwa gore monna e tla go tšea kgwedi ya babele bana ba bararo ba eseng ba mogala bo ke bolela ka ba ileng ba tate sese moroka o botsišetša godimo ga ba e leng ba bararo ba mma a ba dirileng tate a se gona a bolele ka bao ba tate totally na sa tle go gae na se tlo a sa tla mara jwale o sa re be ba se ba tlhalana o tsere mengwage me kae ya sa o mara sese motho mong wa bona bana ba ke nagana gore ge re ka ba butša rena tlhalo ba ikwešiša jwang ba tlo e tlhalosa ene wena o tlo bonagala o kare a o bolele dinnete ka baka la gore tlhalo wa ikwešiša gore ge re batho ba tlhalane wa ikweša re bolela ka eng a ke kwešiše ka baka la ke kwešiša gore ge batho ba tlhalane go raya gore mosadi o buela gabo as long as mosadi a sa buele gabo go raya gore ba sa ratana batho bao go raya gore ba tlhalane and then ka mokgwa ke kwešiša and then go ya ka wena ge e ka ba mmago ba sa tlhalana le papa go mmago ba ne le banna ba babedi kapa ba bararo kapa ba bane na sena na then bana ba badia le bomang bana ba o bolelang ka bona ba bararo ba badia le bomang o ba direla bona nnoši then go ra gore mmago o be a se di monno motee ba ne le banna gona because papa go e be le monna ga kere mara go ne le ba bangwe ba ba leng gona mo tsileng ebile ba kgona go belega bana le yena papa go ntša le gona so o nyaka goreng ene le gona malome ka kapa banna ba le ka gore mmane o re yena ba godile be ba re ge ba etla ka kua bona ka ge le bana be le ba bitša le re ke keng banna a shiki ba bone awa wena ke mo godile o le gona awa a shiki ba bone wena bono bona mma a le mmileng a shiki bone monna wa se bono bona monna tle ka ntle le papa nna ne ke bona tate fela mo no mo ke nako tsa mo o re tate o tsere nako a sa tle ka gae o tsere nako kae tate since ka 2001 yeo ge mme a lwala ile ya tla and then mme ke ga ba botsa ntse re tla isega mo ne re nna mo teng mara se a wa rale wa tsara moraka o nyaka go kwisha gore wena a unya go araba unya go tlhalosa moroka o botsisha gore ka nako ye tate a kgaotseng go tla
ka gae bana ba be ba shitse be ba le gona ba ba ko mafellong go batate o no yemi and then as tlosa ta ka geno and then ma ano ka gore ka baka la go shaki budutu ano te kirela mogotsi go kgaola go robala go gae go tla a re go bola ka ya go robala go ga geno tate sala e tla gae ka 1997 a ema a tla bua ka 2007 go ba tate sala e tla gae ka 91 a ema a tla bua ka 2001 tate go shala go itla go ba le bana ba bang ka gae o be a ne mengwage me kae a eme go tla ka gae nele mentši a ke tse gore nele me kae a ke gopola motheletši o mongwe šomo o re banna taba tša sese di thoma go sharakana o mongwe šo wa butša gore na re nyaka go tseba gore papa go sesi papa go ngwano bane basadi ba kae ba ilo moteng beno ba mmago fela ene wa tseba prof ka tlhakoring le lengwe maybe sesi a ka no ba bolante bona borangwane ibe e se karolo ya lapa la buoki too much ba be ba gana go ba biela lefata ba sasalletša ka abuta bona wa ramogolo and then mara ge abuta bona a tlhokofala ba kgonne go motšea ba moiša gona kua lapeng le la bona ba ganneng go lebeela lefata a senke go ba kwa ka lehu la papago ba tlile ko go rena ko lapeng ba re ra itse gore tata lena kgale a le tlogetse le nna le nnoši mara ka gore la itse gore ke monna le mosadi re kgopela gore le mo amogele tata lena a tswe mo go tswileng mosadi ya gage nna ra re ga re na bothata ebile re reile ke mmangwane o tlile a re bitsa a ra re ke kgopela gore e sekebe la lwa le borangwana a lena se batlong go le kgopela sona le dumelelane le sona ba tseba malome ka kapo ga itse di ga botse go nyaka re kry motho go tseba go hlalosa ditaba gobane taba tše di emiswa ene di sa tlo ba swara taba še ga itse diaka papa go le mama go ba ile ba hlalana a se gore nka no go tlogela ka gare ga lapa laka ke go hladila ke re ke spetša ke gona because ga re go ile go hlalana go ile go ba le bana ba bangwe mogala bo a se gona go ne mo a leng gona a kere that's why we kwa ke botšiša gore na papa go iletše mmago na o re ga a mo ilela o ne gore ge go phatlalelwa a tsamaya ya go ilela ke itse moo ka gore ba ile ge go phatlalela nna apere ntwe ntsho mo lesela fa le letso lona la go ilela and then a tloga a ke re nna ke itse tshwantse a ile a nne ka molapeng piano wena a nna ka molapeng o ile ge ba boa dirapeng ba apara ona masela o nna le ena a apara papa a apara lesela leo and then nna ka apara tuku gomme ba be ba tloga ba boela moteti nna ke hlobotse ena gore o hlobotse moteti a tla ko lapeng le dirile modiri wa ditlhobolo kae ko gae and then ba tlile ka modiri wa ditlhobolo bo papa ga batla and then papa o tlhobotse kae a gone taba man a gone ke taba gopola a ke itse go ba re ke go roba lehlotlo ge ba ya ga bomme ile batla ba ya ga bomme and then e ba boa ga bomme nna ile le lasbona go gae e ba boa papao lasbona papa go ra wa mafelo lasbona yes ya reno okay yena o re bolanga yena gore a se ngwana mogala okay nna ile le yona go ga bomme and then nna ne ke sa ya ka ba ile ba re ke no apara tuku after 10 days ka e hlobola so tate o ntse 9 months and then a tla boa a ya ga bomme a ya le lasbona go ga ba ilo ira ba hlege ba ba tloditse ba ba apesitse dikobo so go bene ba mo apesitse yona go ga iso mogolo a ishia Your call has been placed on hold. Please wait. Okay. ke sa ke setseng seo ke se tseba o nya go bolela ngwana ifa mo fe microphone mo
Malome ka kapa le nna ke na le bothata yeah ko gae go na le kereke tsoko e leng gore ke reka ko teng moporofeta ile a re mo go nna go na le motho wa e leng gore o berekisa seriti sa gago okay ka e seng ga pila a re motho a nya go bona ke na letswelo pele mo bophelong okay o tswaletse dilo tsaka ebile nna ke rata gore ge ke tsoga ke ikutlwa ke lapile sometimes mmele wa ka o le bohloko e be le yona tabeo ya go berekisa ga seriti saka ka re ke mmotsisa nna ka re motho ke motho wa monna go ba wa mosadi na a re ke motho wa mosadi o e leng gore o tserwe nna ke mmotsa everything mathata ko gae o a itse ka lapa la ko gae o tseba ka mang ka wena nna ke a mmotsa ditaba ke motho e leng gore ke mmotsa ditaba okay o a itse ka lapa la ko gae ka re ke dinnyane malome ka kapa ba boa ba re ke na le ngwana okay wa ngwannyana o e dira 3 years this year ba boa ba re ngwana ke wa tseiwa bošego nnete a ke sa gopola ga pila gore ba ile ba re batho ba ba mo tsayang ke mangaka a mabedi le motho wa mosadi or ba ile ba re ke ngaka le motho wa mosadi mara ngaka okay e teng mo gare okay mangaka a mabedi yeah ngwana ke ga tsewa bošego o mong o mo tshwara ko maotong o mong o mo tshwara ko matsogong o tshedisiwa mo mollong aowa tabe a nke ya ntshwara ga pina go fihlela le ka tšeno bona ba ile ga ba mpotsa ba re motho wa meitsi ke motho e leng gore wa go tshegisa motho e leng gore nna ke nagana gore o ntse as if ke ngwana gage wa nthata and then ngwanaka ka gare ga ditaba tše ka moka ga tšona gore ba go describe le gore motho we ke motho moso o phela so le yena ebile o go tšea so kgopolo ya gago o kgona go mmona ka leitlho la kgopolo wa mo tseba o sa kgona go phela le yena aowa ile ka gogela ko morago o la gogela ko morago wena jwale ka mmagongwana ke eng nto o e notice mo ngwaneng wa gago strange ngwana ke malome ka kapa na rata o phaphama ka bo 2 or ka bo 12 ya bošego before ko kerekeng batla mpotsa bjago go na le ko ne ke tsamaya ke imile ile o mong ke kereke le gona ile o mong gona ko kerekeng a re nko o botsise mo porofeta ka mesepelo wa gago ke ile ge ke botsisa ka mesepelo wa ka botsiswa ka koko wa ngwana wa bo papa gore o kae okay ka re koko wa ngwana o teng wa bereka ga nne mo gae full time wa bereka wa tla a re aowa a gona bothata ko gae ne ntse ne re tsamaya ko teng gona ko ne ke tsamaya nako ke imile mama ka nako sentse na le telena o ile a re ge ntse ne re fele re ya ko teng ge re thoma re ema re tlo ya mo re yang gona bjano go thomile mama go ya ko kereke ye re yang gona bjano a re ga ile ko ge moporofeta a mmotsa gore ne le tsamaya ko moporofeta o moso na sa le botse ditaba ka moka bjano le nna ke ile a re ge ke naganela go morago ka kweša gore maybe ga nke a mpotsa ditaba ka moka
tšeo tša o boletse ngwana ka mola moro ka gore tša boloi ke department ya gage o tlo le thuša mo tabeng tšeo tša dinyama ka re ke nagana gore le mafene ke secetho mafene a latletšeng kwa gabo ke secetho go tšela di tletšeng kua di bonagalang bošego ke secetho tšona tšeo tša gore le a berekišiwa ba sa tlo le berekiša e sa le forogo ka baka la gore lapa la gabo lena ga le ne tšhireletšo gore nto ngwe le engwe e no tsena ya titirela ka go rata ya tšwa nto ngwe le engwe e no tsena ya titirela ka go rata ya tšwa mara moroka o boletša re ke department ya gage tšintšhi re tetle re di lokiša moroka e no tšea sebaka se ngwanešo o e ritele o ba fe di-phone number o ba botse le gore na tlo tša baroka o hwetšagala ka ijwang bagešo ka mokibelo le sontaga kua gae ke ne bafo ke ne sefuthu ke tlabe ke tsentšha batho le a se hloka mokibelo le sontaga mokibelo fela ke tlo tšhaiša ka pela ke ya košeng Pretoria Boksburg le a se hloka lena lapa lela la bolena le hloka go berekiwa ngwana ga go nyaka go berekiwa tabashi go nyakega ba bagolo ba bolena taba tša bolena ke di kwele re sa go di nyaka re sa go di paka ga botse so ka la bobedi re bua mo santse re be re di pakile ga botse so gobane ba thieletše ba hlakahlakana ke dilo tše dintšhi tše di leng gona re di kweleng so ka sontaga sa gare ka moka ke tlabe ke tsentšha batho difuthu ke ba hlapiša ba dithokolosi re ilwa le dithokolosi ba moye mebe re ilwa le moye mebe ba go swana le bona bao ba tšeang bana ba gago ba ba berekiša mellong re nyaka bana bao re nyako ba tloša mellong re nyaka bana ba tsena sekolo mama o hloka thušo e kgolo o hloka thušo gore dilo di loke di bega botse ka gare ga lapa borangwane re tlo rwala dieta re tla ka lapeng la rangwane re a go bolela le rangwane taba bolena e nyaka go lokišiwa ga botse le bana ba ka kua gae ba tle ba kgone go fola le ne molwetši o a hlokang gore a kreye motho wa ka mo thušang wa go bereka ka dilwana re tlo le thuša malome ka kapa family e ntemoša se sengwe gore nke re thwale re ka kua re kwa ditaba tše dintši nke re leke go to kopantšha le betši ba makgekolong le ge re ka kry-a mo teng tše ntšhi ditaba re tlo di kry-e so motheeletši wa motse community radio station go hlakantšha mmogo le ka kua dikgokaganyong tša leago ka Facebook la tseba banna ntle le lena ga re selo nna re leboga thata thekgo ya lena ka mehla le ka matšatši e le re fang re thušeng ka gore nyakela ba gabo leloko le re tle re kgone go gahlana le bona ke nagana re ba tseba batho ba gabo a kere ngwetši tša kokwa go wa di tseba gore gola o kae a kere bona re tlo ba kry-a ba tshweng alright a ke leboge ba gešo difounu tša kua ga moremi ke 079 170 9862 079 170 9862 oro ka founela 060 959 0303 060 959 0303 kua ga moremi go ka re o ile wa makala mmereki ya re go rekišetša dihlare o mmotše mmereki o gore mphe sleep go ka se kry-e sleep o tšee mmereki o motšiše ka kua ofising ya ka letso gore mmiletše maphodisa ka yona nako eo tsebo gore motho o ke legodu o ke legodu o tswetša professor motho a nyakege motho wa kwa go founela re ke tlo go tlišetša dihlare khoneng motho o ke legodu o a nyakege motho re a monyaka motho so dihlare ka kua di a kry-agala ka gae ge o kry-ile dihlare o kry-a sleepi sa gago wa bontšha gore o kry-ile dihlare ka gae dihlare tše e leng gore legahlana dikhoneng le tsebeng gore di ka se bereke hlare tšeo di ne le bogodu ka gare ge le nyaka nomoro tša pitšeng tše kgolo ntate ka kapa o tlo lefa tšona mo ore le ka founela the right reverend Malefo moruti wa rena ka mehla wa re rapellang le go mfuela ro tsena ka gare ga di-valentine ba le ba seneng tšhelete moruti o tla fela rapela gore modimo wa bašegofatša 072 214 5155 072
214-5155 ke lebogile kudu malome kaka ke go leboge professor moremi ke go leboge malefo o re rapediše mongaka re kgone o kry-a tšhelete re ba rekele mapolongwanama wa tsa di-14 ge di fitlha moroka re a omanyi